Dit sê vir jou daar, hallo Pieter, ek gaan nou les, as jy wil praat asseblief gaan uit. Ok, 2 houers, P en Q, wat op horisontale oppervlakke rus, is met 'n ligte onrekbare touwtjie verbind. Die houers het massa van 5 en 2 kg onderskeidelik. En dan sê hulle vir jou konstante krag F, wat teen 'n hoek van soveel met die horisontaal werk, word op die 5 kg houer toegepas, soos getoon. Now, they say there's a constant force F, konstante krag F. Constant force does not necessarily mean constant speed. Okay, 'n konstante krag beteken nie noodwendig 'n konstante spoed nie. Each question will be different. Dit hang van die massa van die blokkie af, dit hang van die krag af, dit hang van die wrywing af en. Alright. Then they say there, it is moving with a constant speed to the right. Okay, nou daar is vir ons crucial. Want hulle sê vir jou 'n konstante spoed. Okay, konstante spoed beteken die versnelling is 0. The acceleration is 0, and that tells you that we are busy with Newton's first law. Ons is besig met Newton se eerste wet. Okay. Goed, nou sê hulle vir jou, stel Newton se eerste bewegingswet in woorde neer, en dit is 'n voorwerp sal in sy toestand van 'n rus of beweging teen 'n konstante snelheid volhard, tensy 'n nie nul netto krag daarop inwerk. So Newton's first law is an object will persist or stay in its state of rest or motion at a constant velocity unless a non-zero resultant force acts on it. Alright, then 6.2 they say, draw a free body diagram of all the forces acting on Q, and Q, it counts 4 marks. Okay, so 4 punte sê vir jou 4 kragte. So as jy daar kyk vir Q, het jy die spanning in die touwtjie regs. You have frictional force, kinetic frictional force because it's moving to the left. Jy het gravitasiekrag af en jy het normaalkrag loodreg met die oppervlakte. Right, so this is for Q. Let's quickly look at P. Hulle het nie gevra vir P nie, maar kom ons teken ook net vir P. So P, you have gravitational force towards the center of the earth, normal force perpendicular to the surface, the applied force F there, and then you have, tension to the left, and you have frictional force to the left. En jy gaan dit nie net daar los nie, jy gaan vir F gaan opsplit in sy loodregte komponente, in sy X en in sy Y komponent. Okay? Dan gaan jy highlight the forces that are in the same plane that you are allowed to add and subtract from one another. Okay. Goed, ek gaan redelik vinnig hier, want jy moes dit al geleer het vir daai klastoets. And we have done an extra class on this, so dit moet vir jou 'n bietjie bekend wees. Now they say P experience a constant frictional force of 5 newtons, while Q experience a constant frictional force of 3 newtons. So hulle gee vir jou daai stukkie inligting by. Dan sê hulle vir jou, bereken die grootte van krag F. So they ask there at question 6.3, they ask, calculate the size of force F, and it counts 6 marks. Dit tel 6 punte. Okay, so hulle wil weet, wat is die grootte van krag F? En hy tel 6 punte. Now, if you look here at P, where force F is, sê nou maar ons kyk na die geel kragte. If we look at the yellow forces, right? Then we see we do not have X, we don't have T, but we do have friction. Baie dankie. Dink almal het geteken. Nee, die Engelse kinders het definitief nie geteken nie. Hoe ek dog hulle moet op hulle want hulle is in 'n ander klas. Nee, wat, dankie. Okay. So, ons soek Fx, we want Fx, because then we can calculate F, but we do not have T. Okay, so dan gaan ek eers na die blokkie Q toe. Sien ek reg? As ek na Q kyk, kan ek het FK, dan kan ek T gaan uitwerk, and then I can go there. Juffrou, hoekom doen jy nie gelyktydige oplossing van vergelykings, simultaneous solution or whatever of equations? Because it is
Newton's first law. So I don't have to go calculate the acceleration because there's none. Alright, so I'm first going to look at block Q. Okay, so F net is equal to M times A. Maar juffrou, hoekom begin jy dan nou met Newton se tweede wet se formule? You always have to start with this formula. Jy begin altyd met hierdie formule. And then when we substitute, I'm going to choose to the right to be positive because it's moving to the right. As ek invul, dan gaan ek nou sê T minus FK is gelyk aan 0. So already here you have 2 marks. Jy het 'n punt vir die regte formule. You have a mark for starting with the correct formula. That's on your data sheet. And then your second mark is for substituting the 0. Okay. Ek soek vir T, FK het hulle vir my gesê is 3. So T is 3 Newton. Wat is fout, Heinrich? Okay, julle moet asseblief stil bly. Soos ek het so baie tyd. Okay. Goed, dan voorwerp P. So ek weet wat is die spanning? Die spanning is 3 Newton. Dan gaan ek F net is gelyk aan M mal A. Again I choose to the right to be positive because it's moving to the right. En daar het ek Fx minus T minus Fk is gelyk aan 0. Want het is nog steeds dat hy teen 'n konstante spoed beweeg. So again, or still moving at a constant speed. So Fx weet ek nie, but I know it's going to be F cos of 30 degrees. Hoekom, juffrou? Daar's F. Here we have X, and they said that is 30 degrees. So to calculate X, it's going to be F cos 30. So in plaas van Fx, skryf ek F cos 30. Tension I now know is 3. This frictional force they told me is 5. Thank you. Is equal to 0. En dan kan jy nou F gaan uitwerk om te wees 9,24 newtons. Just check me please, if you agree. Thank you. Okay. So it is a redelike maklike som. It's a relatively easy calculation. But I just wanted to show you the steps that you need to follow with this Newton's first law. Okay? Jy kan nie dadelik begin met F is gelyk aan 0 nie. And you lose 1 mark for not using the correct formula. Okay, iemand 'n vraag daar? Alright, dan gaan die vraag aan. The question continues, they give you this graph. Dan sê hulle vir jou, die toukie wat P en Q verbind, breek skielik na 3 sekondes. Okay, en so na 3 sekondes breek die toukie, terwyl krag F steeds toegepas word. So you still have this block, this rope broke, you have this block and the force F that is applied there. So hierdie krag word nog steeds op hom uitgeoefen. This is Q, this is P. Okay. Nou sê hulle vir jou, 'n leerder teken 'n snelheidgrafiek vir die beweging, they draw velocity time graph. Okay, right. Now my question is, whenever you get a graph, as jy 'n grafiek kry, wat moet jy jouself vra? What does the gradient tell me? So, vir 'n snelheidgrafiek, the gradient gives you the acceleration. So hierso kan jy sien die gradiënt is 0, the gradient is 0, because it's moving at a constant velocity. And then you can see here, after 3 seconds, is where the rope broke, is waar die touwtjie gebreek het. And then you see one of the objects is moving faster, and one of them is moving slower. Because this one has a positive gradient, 'n positiewe gradiënt, en hierdie een het 'n negatiewe gradiënt. Ek dink julle almal se common sense hoop ek sê vir julle, P will be moving faster. Why? Because nothing is holding it back anymore. And there still is an applied force F. En Q gaan die een wees wat stadiger beweeg. Hoekom? Because there's no force being applied on it. Daar's geen krag wat om toegepas word nie. Alright, so they ask here at 6.4, write down the time that the rope broke. Dit is 3 sekondes, né? Dit is 'n belaglike vraag. Jy kan sien daarso, 3 sekondes. 6.5 they ask you, watter gedeelte van die grafiek, which part of the graph represents the motion of Q? Watter gedeelte van die grafiek
verteenwoordig die beweging van key en dan sê hulle, gebruik die inligting in die grafiek om jou antwoord volledig te ondersteun. Okay, so we already said Q is represented by Y. Okay, Y is represented by Y. So ons gaan sê A, and now they ask Y. En wanneer hulle ook al so ding vra, moet jy toch. Ek gee nie om nie. Julle trek my aandag af. Okay, so wanneer hulle ook al dit vir jou vra, moet jy terugverwys na formules. Now we just said the gradient represents acceleration. Okay, so ons verwys na die grafiek, ons sien by die grafiek, and we say that Y's gradient is negative. Okay, wat beteken dit? Dat Y verteenwoordig stadiger beweging. Okay, Y's gradient or Y represents a slower movement. Okay, goed. And we know that acceleration is directly proportional to the net force. Dis Newton se tweede wet. Okay, en ek het vir jou gesê, ons moet verwys na formule. So versnelling is direk evenredig aan die netto krag, en omdat daar geen meer toegepaste krag is nie. So no more applied force on Q. So daar is nie meer 'n toegepaste krag op Q nie. Hoekom? Want die touwtjie het gebreek. Die touwtjie het gebreek, so is geen meer toegepaste krag op hom nie. So no more applied force on Q, which means there's only frictional force. Daar's slegs wrywing. Which means that the net force is smaller than 0. Die netto krag is kleiner as 0. Hy is in die minusse in. Want ons net wrywing wat terug op hom inwerk. Geen meer toegepaste krag nie. Which means the acceleration is 0. Hy is smaller than 0. Is julle met my? You with me? Okay, goed. Nou wil ek gaan na vraag 11. Question 11. Okay, gaan nou Afrikaanse kinders om op die bord sit vir jou. Okay, moet jy Newton se gravitasie wet ken vir hierdie eksamen? Do you need to know Newton's gravitational law? Yes. Jy moet. Okay. Goed, so by hierdie is nou vraag 11, question 11. They ask you, 'n 20 kg blok wat op 'n ruwe horisontale oppervlakte rus, is aan blokke P en Q verbind. Okay? Met 'n ligte onrekbare touwtjie wat oor 'n wrywinglose katrol beweeg. Blokke P en Q is aan mekaar vasgegom, so they glued together there. En saam together they have a mass of m. Saam met hulle 'n massa m. They don't say what the mass is, but together it's m. Okay? 'n krag van 35 Newton word nou toegepas op 'n 20 kg blok teen 'n hoekie van 40 grade wat met die horisontaal toegepas word. Die 20 kg en hier is baie belangrik wat jy nou moet of saam met my lees op jou foon of mooi moet luister of in jou notas moet kyk. Die 20 kg blok ervaar 'n wrywingskrag van 'n grootte 5 Newton. So its frictional force is 5 Newton. Soos wat dit teen 'n konstante spoed na regs beweeg. Okay? So they say, first of all, it's moving at a constant speed. Secondly, they're saying this block is moving to the right. And they say that in capital letters. Okay, en hierso is waar jy mooi moet lees. So alhoewel hy links getrek word, even though it's being pulled to the left, this whole thing is moving to the right. What does that mean? It means this thing here is very heavy. Okay, that wants this whole thing to accelerate in this direction. Hy wil jy moet versnel in hierdie rigting, maar hierdie krag keer dat hy versnel. Hy gaan nou net teen 'n konstante spoed. Dit is soos wat you are I don't know. You have
chest with lots of money in it, en jy wil dit wegsteek in die Vaalrivier hierso, en jy gaan dit nou oor 'n brug hoist in die Vaalrivier in. Okay, of jy het iemand doodgemaak en jy wil hulle liggaam nou daar in. Okay, so jy het 'n boelie there, jy wil nie net die touwe val, joep daar val die ding in nie, but you also don't want it stationary. So, soos wat jy hom laat sak, so oefen jy krag, so there's the river, pulley, your toe. So it's moving to your right, dit beweeg regs, maar jy trek nog steeds bietjie hierdie kant so that it goes at a constant speed and not accelerate in that direction. Is jy met my? Okay. Want as jy hier dit verkeerd lees, if you understand this question wrong, they don't work with your mistake. Hulle werk nie met jou fout nie. Okay? So they are saying that it moves to the right at a constant speed, konstante spoed. Okay. Goed, nou voordat ek verder gaan, before I do anything, I'm going to draw free body diagrams. Ek gaan vrye liggaamsdiagramme teken vir die 20 kg en dan vir die PQ kombinasie. For the 20 kg we have gravitational force towards the center of the earth, normal force perpendicular to the surface. Then I have my tension to the right. Then I have my applied force to the left. Nou wil ek weet in watter rigting gaan die wrywing wees? In which direction will friction be? In which direction is it moving? It's moving right. So in which direction is friction? In the opposite direction of motion. So jou eerste reaksie is om te gaan, okay, so toegepaste krag is daar, so wrywing is daar. Nee. It's moving to the right. So, jy moet wakker word. So frictional force is to the left. Okay. Goed. Dan het ons hierso, het ons gravitational force towards the center of the earth, and then we have tension up. Okay, en dan gaan ek hierdie ene opsplit in sy komponente, up in its components. Okay, so daar, this, because remember, same rope, same tension. As hierdie ene regs beweeg, dan beweeg hierdie ene af. So ek mag hierdie ene op en af, by hierdie ene links en regs stel. Okay, then I have my up and my downs. Okay, en sommer nou al by my prentjie en terwyl ek nog wakker akker is, if this thing is moving to the right, I choose to the right to be positive, and then this thing is moving down, so I choose down to be positive. As jy hierso opkies as positief, is dit verkeerd. Okay, dan hulle weer eens hulle merk nie met jou fout nie. If you choose the wrong direction to be positive, or you miss that and you draw it the other way around, sorry, jy kry omtrent 0 vir die res van die vraag. Okay. Goed. So, vraag 11.1 vra hulle vir jou. Definieer die term normaalkrag. Define the term normal force. Kan jy hom sê, MB? Okay, laat ons hoor. Normaalkrag is die krag. Of komponent van 'n krag. Wel, is die krag of komponent van 'n krag wat die oppervlak die voordat met daarmee in kontak is. Mooi. Lood reg op die oppervlak. Mooi. Goed, so normal force, that definition, please go study it. Frictional force, or kinetic frictional, static frictional, and the frictional force, gaan leer daai definisies. Hulle vra dit al hoe meer en al hoe meer. Okay, so die kans is groot dat hulle dit vir jou nou in Maart gaan vra, want ons het nog nie so baie werk gedoen nie, relatief tot wat nog kom. Okay, 11.2, the asteroid free body diagram of all the forces on the 20 kg block. Ek gaan dit nou nie allemaal oor gaan teken nie daar, want ek wil nog baie werk doen. Dan 11.3, so ek bereken die gecombineerde massa van M van die twee blokke. So they want the mass M, and this counts 5 marks. Okay, weer eens, as hulle vir jou sê beweeg teen 'n konstante spoed, is jy eintlik verskriklik bly. Because then there's no simultaneous solution equation besigheid nie, want jy weet die versnelling is 0. So dis eintlik super lekker. So hulle vra vir jou daai se gekombineerde massa. Okay, so you think or you want to look at this or this equation of diagram, maar dan kom jy agter jy het nie spanning.
You don't have tension. Okay, so then we first have to look at this one, determine the tension, en dan kan ek daarin gaan kyk. Okay, so dis wat ons gaan doen. Ons gaan eers na die 20 kg blokkie gaan kyk. F net is gelijk aan M mal A. Remember, you must start with that formula. And because it's moving to the right, we choose to the right to be positive. Rechts en positief te wees. Wat is fout? Wat sal hy Een 5, hy tel 5 punte. Ja, buiten. Right, so for the 20 kilogram block, we have T minus FK minus X is equal to 0. Okay, want ons het T minus Fx minus Fk, daarso. Alright, so T we want to figure out. Fk, het hulle gegee, ja, het gesê 5 minus Fx gaan wees 35 cos van 40. And you get tension 2B. $31.812. Check net of julle met my saamstem. Okay. Then I go to the PQ combination. Ek sê reg F net is gelijk aan M mal A en hierso moet jy afkies as positief because it's moving down. And we have Fg minus T is equal to 0 want hy beweeg ook teen 'n konstante spoed. So nou het ons Fg is 31,812 because this tension here is this tension there. En hoe bereken ons nou weer Fg is mass times 9.8. En die vraag is, what is the mass of the combined block? Wat is die massa van die gecombineerde blokkie? En dit gee vir jou 3,25. Waarin meet ons massa? Kilogram. Okay. So this question is a bit more difficult than the previous question. It's 'n bietjie moeiliker as die vorige vraag. Nie oor die wiskunde agter dit nie. Dit is same easy peasy, maar die feit dat jy die regte wrywingsrigting gekies het, frictional force, and the directions. Hierso het baie kinders hierso in die eksamen opgekies as positief. Okay, then they ask you there, op 'n sekere punt, at a certain stage, Q falls off. So ergens beweeg hy nou en dan val Q af. Q falls off. How will each of the following be influenced? Hoe sal elk van die volgende beïnvloed word? They first ask the tension in the rope. Hoe gaan die spanning verander? Kies hy toeneem, afneem of bly dieselfde? And then they ask the velocity. Okay. Goed. So, terug by jou goudkus of jou lijk, wat jy besig is om in die rivier in te laat gaan. Okay? Maar kom ons maak met jou goudkus, okay? In jou gold chest, whatever. Nou val daar 'n bietjie geld uit. Okay? So hierdie ding val af, this thing falls off. Selfs as geld val uit, die massa word minder. What will you feel in the rope? The tension? It will decrease. Net gaan minder word. Okay. So their answer will be decreased. Then they ask, what will happen to the speed of this thing? Okay. So that is nie nou saamstem nie. Alright. So we all agree that this is question 11.4.1 that the tension is going to decrease. Afneem. Okay, dit was ons almal daar. Hulle het jou vra by 11.4.2, wat gaan met die snelheid gebeur van die 20 kg blokkie? The velocity of the 20 kg block, and then they say explain your answer, and this is now for 3 marks. Die vorige een het hulle nie gevra verduidelik jou antwoord nie, maar hierdie een vra hulle verduidelik jou antwoord. Previously, when we had our whole system, F net is equal to M times A, we had that equal to 0, want hy was teen 'n konstante spoed. It was at a constant speed. All right. Now, we have that acceleration is directly proportional to the net force and acceleration is inversely proportional to the mass of the object. Okay.
Nou hierso was daar 'n bietjie chaos in die eksamen want al die eksaminators het nie saamgestem met hierdie nie. They actually wanted you to just look at the mass. Okay, want as daai blokkie afgeval het, if that block fell off, wat het gebeur met die massa van die stelsel? The mass decreased. So what's going to happen with the acceleration of the system? The acceleration of the system is going to increase. So hulle het net daarvoor 'n punt gegee of al jou punte daarvoor gegaan. Maar kinders wat bietjie verder gedink het gesê, maar wag. If that block fell off, then technically if we look at this system here, fx, fkt, if this block fell off, then the tension became less, which we just said. If the tension became less, then the net force also became less. Is julle met my? Okay, want so as hy minder geword het, die netto krag ook minder geword. Wat beteken dat die versnelling minder moet word. Because they are directly proportional to one another. En toe die examinators kon hulle nie besluit, toe hulle maar net begin punte gee, hierdie kant toe, daai kant toe, waar kan hulle wel punte gee. Alright, so, hierdie ene, if you only stop there and you said, right, the mass fell off, the mass of the system decreased, die massa van die systeem het minder geword, en hulle is omgekeerd evenredig, so die versnelling het toegeneem, sharp, and if you think further and you say, listen, the mass fell off, means this force is less, which means this force is less, which means this force is less. So dit beteken die netto krag is minder, die versnelling neem af, and then say, inconclusive, want ek het nie waardes verder nie, then you would also got in your box. Okay, goed. Sê weer? Almal is aan basis weg. Okay, so, wat ek vir julle hierso wil sê, is, last year in March and in June and September was daar 'n klein huisie vol foute in die graad 12 se eksamens. Okay, there were a lot of mistakes in the questions. And sodra ek, because I get the question paper at 7 o'clock in the morning. Dis wanneer ek die vraestel sien vir die eerste keer. Okay? Then I quickly go through it en ek tel vinnig foute op wat ek kan and I tell you this is a mistake van hierdie van daai. Meeste van die tyd in die Afrikaanse vraestel met die vertaling is al baie foute. But if you get to a question soos julle laas jaar se stroombane vraag, dink ek was daar 'n moeilike fout gewees of was iets 'n fout. I don't know. Just continue, hou aan met jou redenasie and if the question is 5 marks, dan time yourself 5 minute. Okay? If it takes you more than 5 minutes, gaan aan na die volgende vraag toe. Dan kan jy later terugkom na die vraag, want baie keer, if there's a mistake, as ons die memo kry, dan sê hulle het hierdie vraag uitgehaal, hierdie vraag uitgehaal, hierdie vraag uitgehaal. But now you wasted half an hour trying to figure out a question that can even be figured out in the first place. Okay? So gaan jou weer sê, as jy by 'n vraag kom wat jy voel, hier moet 'n fout is in die vraag, of ek kan hom nie uitfigure nie. If the question counts 5 marks, it's 5 minutes. 7 marks, 7 minutes. As jy langer as dit vat, gaan aan na die volgende vraag toe, en jy kan aan die einde terugkom na die vraag toe. Okay? Sorry, but that is the world we live in. Goed. Iemand het 'n vraag gehad. Iemand se hand was op. Karabelo, Karabo. How will, so the mass of the 20 kilogram didn't change, so the frictional force will stay the same. Okay, nou wil ek gaan na vraag, of skus, op bladsy, page, gee my net 'n oomblik. Page 48, bladsy 48. Ek kan net kyk hier, ek wou 2 vrae gedoen het, maar ek wil net kyk waar is die ander vrae gedoen. Net toch. Okay, anyway. Wat? Skus, eers bladsy 46, sorry. First page 60, no, 46. 46, wil ek doen vraag 3. And then on page 48, I want to do question 6.
Okay, hierdie is momentum. Nou weet ek nie of ons gaan klaar kry nie, so kom ons hoop. Juffrou, daai boekie fisies en chemie. Nee, een fisika boek en chemie boek. Julle kry môre julle fisika boek, hopelik. Julle chemie boek is in my klas. Dankie. Die chemie boek is in die klas. In my klas, ja. Julle, Dis klaar. ja. Ek het hom net laat print. Gaan ons hom aanvaar. Ja. Maar hy lyk so, Ook al ek is goed. want dit spaar papier. Jy is die toer van Ja, Vandag skryf ek môre. môre. Dan sal ek 'n plan maak. Ja. Okay, goed. Vraag 3. Sê hulle vir jou. At question 3 they say, now in hierdie kwartaal kon julle een van twee praktiese doen. You could have either done a practical on momentum or esters. Nou ek gekies esters want dit is 'n baie lekkerder prakties, but this one here, this example is a practical regarding momentum. Okay? After boiling water, this is probably the second most boring practical ever. Okay. Goed. So, hulle sê vir jou daar jy het 'n loopplank. Then you have a trolley of 6 kilograms. And then you have a trolley of 3.5 kilograms. A and B. Hierdie ene staan still. This one is stationary. This one is moving at a constant speed. En dan sê hulle vir jou, the learners did the experiment and they got the position of A in meters after certain time intervals of seconds. So by tyd 0 was sy spoed 0, of nie sy spoed nie, sy afstand, hy is hier so. En dan beweeg hy nou nader, okay? So by tyd 0.4 sekondes was hy 0.2 meter begin. By tyd 0.8 sekondes was hy by 0.4 meter. By tyd 1.2 sekondes was hy 0.6 meter. Okay, so hulle het na elke 0.4 sekondes het hulle gekyk hoe ver het hierdie ding beweeg. Okay, en dan bots hulle natuurlik, and then they collide. Okay, nou vra hulle vir jou die eerste vraag, the first question at question 3.1. They ask, prove that A moves at a constant speed. Bewys dat A teen 'n konstante spoed beweeg. Okay? Konstante spoed beteken versnelling is 0. Okay, so you could have either used this equation and then just say the acceleration is 0 en dan gaan doen jy elke keer die som, of jy kon net reguit gesê het spoed is afstand oor tyd. Speed is distance over time. Nie op die rataveld daar formule nie, maar van graad 10 af, but you can get this from this equation. Okay, so vir die eerste 0.4 sekondes, we have it to be a 0.2 divided by 0.4, en dit gee vir jou wat? Okay, dan vir die tweede tyd, gaan jy sê 0,4 gedeel deur 0,8 is 0,5. En vir die volgende ene gaan jy sê 1.2 sekondes, 1.2, ag nee, 1.2 nie. 0,6 gedeel deur 1.2 gee vir jou 0,5, laat jy dit bewys. Or you could have said the difference in the speed, the difference in the position is a constant, 0.2, 0.2. Okay, so daar kon jy bietjie redenasie gebruik het ook. Then they ask you, state the conservation of linear momentum in words. Dan sê dit, die totale, en dit is die definisie wat baie van julle verkeerd het in die toets. You should have said the total linear momentum in an isolated system remains constant. Baie van julle het net gesê die momentum, of die lineare momentum. You must say, jy moet sê die totale, the total. Okay, dan 3.3, vraag vir jou, of ek sê vir jou, by tyd 1.2, then A collides with B. Daar bots A met B. Okay? The collision time, die tyd van die botsing, soos het gehad, A en B
bots hulle, daai botsing se tyd is 0.5 sekondes. Frederik. 0.5 sekondes. En dan sê hulle vir jou, dan beweeg hulle saam verder. Then they are seen as one thing. So you had A and B. Okay, Lucas. And then they are seen as one thing. Hierso het ons hierdie een se spoed is 0, B was stationary, en hierdie een se spoed het ons nou is 0.5, and then afterwards they have a speed together, want hulle beweeg as een ding saam. Okay, then they ask you, what is the force here? Wat is die krag wat op hulle uitgeoefen word toe hulle gebots het? Okay, so for the force there, vir die krag, gaan ons die impulse formule gebruik. The impulse formula is that formula. Where you look at one object only. Waar jy slegs na een voorwerp kyk. Okay, so jy moet kies of A of B. Okay, let's say I choose A. Then I need the mass, wat ek het. Hulle het vir jou gesê 3.5 kg. You need final velocity and you need initial velocity. Jy weet nou voor die botsing, before the collision, it is moving at 0.5 meters per second. Dit was jou vraag hierso gewees. Okay? But do you have the speed after the collision? Nee. En dis hoekom hierdie vraag tel 6 punte. It counts 6 marks. Want jy gaan eers die wet van behoud van lineêre momente moet gaan gebruik. First use this law to calculate the speed of them afterwards. Okay, now B staan stil, A beweeg regs, so I'm going to choose to the right to be positive, maar alhoewel dit gaan eintlik nie 'n groot verskil maak nie. So jy het hierso 0,5 maal met 3.5 plus 0, because B is stationary at the beginning, B staan stil aan die begin. Ardo skryf jy enigiets neer. And this one is 3.5 plus 6 for the mass, en sy snelheid na die tyd weet ek nie. So afterwards they are together, hulle is saam na die tyd. En jy kry vir die snelheid om te wees 0,18. Kry julle dit ook? Check. Okay, so now that I have the velocity afterwards, na die tyd, nou kan ek na die impulsformule toe gaan. Die krag wil ek gaan uitfigure. Die tyd van die impak was 0.5 sekondes. The mass to I said I'm going to look at A. Ek het gesê ek gaan net na voorwerp A kyk. So voorwerp A se massa is 3.5. The final velocity is 0.18 and the initial velocity is 0.5. En ek kry minus 2.21. Okay, hoekom kry ek 'n negatiewe antwoord? Because I chose to the right to be positive. En hierdie is die krag, that is the force that B exerts on A. Want B gaan obviously, as jy A is, en daar's iets voor jou, boef, daar's 'n krag wat links op jou uitoefen. Right? So, let me just read the question again. They ask, bereken die grootte van die gemiddelde krag, calculate the size of the average force that A exerts on B. Wat A op B uitoefen. Hierdie krag wat ons uitgewerk het, is die krag wat B op A uitoefen. So, here I'm going to say the force that A exerts on B is 2.21 newtons, and this is to the right. Rechts. Ja. So. Goed, is julle met my? Yes? Okay. Then I said I want to look at question 6. Nou, ons gaan nie klaar kry met vraag 6 nie. Dit kan ek julle nou al sê en ek sien julle aandag is long gone. So ek gaan vinnig praat hieroor. Okay? Okay. Goed.
Nou vraag 6 was 'n moeilike vraag. It was a very difficult question. Want die leerders het nie geweet watter situasie of scenario om na te kyk nie. Okay, so kom ons lees gou die vraag gesê. Die diagram hieronder toon 2 skaatsplanke A en B aanvanklik in 'n rus, so both is at rest, met 'n kat wat op skaatsplank A staan. So cat on A. Die skaatsplanke is in 'n reguit lyn, een voor die ander een in 'n kort afstand van mekaar of die oppervlak is glad, wrywingloos, horisontaal. So it just says we're in an isolated system, 'n geïsoleerde stelsel. Okay. Stel die beginsel van behoud van lineêre momentum in woorde, die totale lineêre momentum stemlik ons vraag. Elke skaatsplank het 'n massa van 3.5 kg. Die kat met 'n massa van 2.6 kg spring vanaf skaatsplank A met 'n horisontale snelheid van 3 meter per sekonde en land op skaatsplank B met dieselfde snelheid. Okay, so for a miraculous reason gaan die kat op, gaan so en gaan af. Selfs voet oral, ons ignoreer hierdie boog-effek. Dis is 'n robotkat hierso. Verwys na die diagram hieronder. Okay. Bereken die snelheid van skaatsplank A net nadat die kat daarvan afgespring het. Okay. So, in which direction will the skateboard move if the cat has jumped from it? Links, eh? Alright, so here we have our first scenario that we are going to consider is cat on skateboard, and then the jump is the impact. Daar was spring, daar is die botsing. Okay, and then you have skateboard and cat in the air. Okay, so daar's my eerste scenario. So kat het nog nie geland op die ander skateboard nie. My eerste impak is daar, my first collision is there. So I have cat on skateboard and then cat just off skateboard. Die kat het nie vetter geword in die lug nie. Ja? Kan jy vir sê collision en nie collision? Nee, ek kan nie. Okay. Goed. Hierso is die snelheid 0. Here the velocity is 0. The mass of the cat, they told me, is 2.6 kilograms. This is the mass of the cat, and the mass of the skateboard is 3.5 kilograms. So hierso is die massa van die skateboard is 3.5 kilogram en die snelheid weet ek nie. The velocity I don't know. Die kat se massa is 2.6 kilogram. And the velocity, they told me, is 3 meters per second. 3 meter per sekonde. Okay. Nou het julle nou net vir my gesê, die kat en die snelheid gaan in verskillende rigtings beweeg. Okay? So ek moet 'n rigting kies as positief. So let's say I choose to the right to be positive, then this will be positive and I know this velocity should be negative. Okay, gaan nie nou die som doen, ek wil gou na die volgende vraag toe gaan. Then they ask you, immediately after the cat has landed, nadat die kat geland het, beweeg die kat en die skaatsplank B horisontaal na regs en 1.28 meter per sekonde. Bereken die grootte van die impuls op die skaatsplank na die landing. So now our next scenario, I'm now at question 6.3, is wanneer jy die kat is in die lug. Cat is in the air, flying there at 3 meters per second. And here I have the skateboard waiting for him. En dan land hy op die skateboard, so dan is daar 'n impak, daar's 'n collision. Botsing. Boom. Gooi nie aanstok af asseblief. Okay, daar's 'n botsing. Ek hoor baie dankie. Ek hoor julle. Ek kies om dit nie te sê nie. Alright. Is dit wat? 'n secret? Okay, alrighty. Stuur my link na 'n artikel wat ek moet lees. Okay. Goed. Dan
het ons het skateboard, kat in die lug, dis voor die 'n botsing, dan sal 'n botsing en dan gaan hulle nou na die tyd die kat op die skateboard. OK. Goed, so daai is die scenario wat ons het. Hier staan die skateboard stil en dan hierso sê hulle vir jou beweeg die skateboard in 1.28 meter per sekonde. Then they ask you calculate the impulse en hierso is die volgende fout wat baie van julle gemaak het in die toets. Okay? Is you said nou is my Engels daarmee. Okay, julle het gesê when I asked you calculate the collision, the impulse, het baie van julle, a lot of you did not start with this formula. Nou het ek 'n bietjie punte gegee, maar luister my mooi. If you start, want baie van julle het dit gesien en dan het julle gesê okay, dit and then you calculate that. As jy daarmee begin en dit invul, kry jy 0. You get 0 for the whole thing. Want die vraag was nie bereken die verandering in momentum nie. Die vraag is bereken die impuls. So jy moet daarmee begin. And then you can say is equal to mass, velocity, initial final. Okay, moet daarmee begin. Dan volgende fout wat baie gemaak het van julle. Heinrich. Okay, volgende fout is baie van julle het hierdie som gedoen of selfs hierdie som gedoen en dan het julle gesê kilogram meter per sekonde. Weereens jy kry nou 'n punt vir daai antwoord nie. Because they ask for impulse, your answer must be in Newton seconds. Must, not newtons per second, Newton seconds. En hierdie vraag is die grootte, but if it was not the size, then you should have said to the right as well for magnitude. Direction. Ja? Julle met my, en weer, wat het ek nou net gesê? Sê weer? As julle nie wil ekstra klasse toe kom, jy moenie kom nie. Maar julle irriteer my. En ek probeer regtig hard om 'n beter mens te wees. As 5 minute terug. Okay. Is julle met my? Alright. Please. Hulle gaan baie streng wees en met hulle bedoel ek in die volgende toets oor hoe jy hierdie goed beantwoord.